برنامه گشتیار دم باش تماشاوان هجا برنامه نو دیسا ام لپشبری ونه ایرو ام لگنده ایسکانه نه گنده ایسکانه گریدای نافچه سوره یا آمده جناوند بازار آمده بقاسی 45 کیلومتر دوره و لگیلکا جمع دیجله آوا بوه گنده ایسکانه جشست یک مالان بکته و تایبتمندی گنده ایسکانه وها هیا کو شینین و کوچرن عشیرا بیرتینه عشیرا بیرتی بقاسی کو گلک تماشاوان مجید زانن بقاسی 100,000 شینین و اندامن و عشیره هنه اول تواهی ولاد بلابونه گنده ایسکانه جی یک جوان گنده ایرو امه بچن نوا گنده ایسکانه و بشینین وان را روزکا خود در باس بکن ام هیویدارن کو برنامه دلی و در باس به بله برنامه گشتیار دست بکن باشه النبیاته اوه تورنامنه نبیاته چمه رندام چمه 25 ساله لبنداتمه لگیلک دبیجن ایواره وینا حوینن بله تماشاوان نجا نها ام ده تکتنا گنده ایسگانه دنه ام راستی که حاجی هاتن که حاجی لورا گاوانتیت که بهنکی ملیرند براستی هاد بزیا وده هاد بزیا وده نها ام سر گاوانتیه چند پرساجه بکن که حاجی دیسا مرحبا چوای باشی ساق به خودش ترازی تیش باشی ساق بی سپاس یا ملیرند هاد بویالی وده بزیایی هاد بویالی وده بزیایی والله ایرو تنه گندی من نیست بون را کرن حیوان جازانی چرا تونه باران سقنتی ایجار چرا تونه و حیوان برچی بو و ماجکر نیست که قرار کرن بلد مهانی چرا مگویم جافرا بسر آوه اون راسی مواتن لجی نیست کاتنه دروتن تلوی دوات چیران ملوی د چران دو جا دوار به حیوان برچیه جا چران و حیوان تر خو مگو جا به مافدم جا اون راسی مواتن نها ته گاوانتیت کی گاوانتی کاره کی چوه تجبو تماشاوان مدگاری بجی چش بو گاوانتی ولا گاوانتی اللهم صل علی سیدنا محمد حضرت محمد پیغمبر ما مسلک اویه اوی مسلک خوشه ای سال برا نخوشی کرونا ای سال ایشتونه و مال دا سقنتی بو و مال مگو مسلک پیغمبر خود دوام بکن نه کاری ده چوب رویده چه از بجم سرس باس عد چنداد دست بید که ایوارا چنداد قده چو وقتی دمت بین ودانیه ولا ایوار سرس به ساعت به 6 7 گندی حیوان خبر ده جیتینم چوله ده چینم شاهوار ساعت به 7 به مالی نه تشتکا بالکه شه تماشاوان نجا قمره جی نشان بده از باورم جسی آلیان و تسیسه که بین ودان الویراسری هیا جبو حیوانا نه بریاته گاوانه گیدن چلکی خو برسری پشتی کو او درکت نه میشن چونه سری از باورم تماشاوان مجید بینن میشن سراوینه پشتی وات دی بچی نوسا وره اجارم به گندی که قارشیا ما جینار ما حیوانی هی او داره جی آوه زانی حیوان تر آوه دو خود تر ایجا از حیوان خود بم ایجا هم به پس دوار آوه ده حرمینه زانی مگورا پس آوه حیوان بگو هر ایجا بر دوار مرسر آوه ولی هی یعنی ربازه که پر باشه جبو اونجی آوه بخونه جی ولا آب جی خودش ملت گندیا راضی به چه کردن حیوان دخون میسان دخون باشه نه تخوارنا خوشی بخوره دینی داشته والله تینم خورا ورا حیوان ده چیریم ساعت هم تمام دو نیو روزه کی
بیزن خود تالا خورم چای ما چه که دخوای تا چه که نسبی من دخون هم راه حیوان قگی دیزا چه باشه پک آنینا وی کاری قایلی یعنی وی کاری دکی کیف خوشیش ویه که چاو هم قایلن ام بین جبور رزقی گده خواه ام به گده مران دست خفر کرد بر قول جینار مران او زغلق مزنه ایجا کاری که تبکی جام بوش خوش بو گده خوش بو رزقی زار خواه نه اف چلک یین گندیانه نه سو هر یکی چندک چلک یه نه اویا یه ام بین آخرا گند ایج خورا آتم بر ام به هر مالک پیش مانگی خواه یکی گده مانگی خواه خورا برد ایج خورا جبو رزقی گده خواه آیله قیتشک پرد مدرم بر نه پشتی وقتک شونده کو قلو دبن گوشت بوان دکوه دبن باجر دفروشن چوا دکن اویا خورا حیوان ام بین ملت خودی که جبو ماست و شیر ام به گولک کته بر خورا دفروش ملت خورا گندی ج حیوان خودی که جبو گوش نه ام به گولک او نیر ور بر قایت که گر که دو شاجه که دو قاسم شاجه که خور پر خودی گونیر به شانسوی جیانه تنه یعنی تابی که نیر به میلیارد دو میلیارد قازی دی یا می ماس جته پنیر جته یا نیه جی خورا دو شاجه که یا می ماس تو پنیر شیر جته یه نر دچه دبه گوشت اره یه می ام به خورش بو مال دی یه نیه جی خورا دو شاجه که خور پر که جو قتی مال خور اره باشه که عجیب متگرت نوا و لو تفگرات دادم سپاس کنشتره دو بجن قوت بشتره سر چاو من خودش ور راضی به خدا ریا واچ که اونش بو اما گا خوش بو اما گا من چالش میشه صاحب سپاس خاطریته بله تماشاوان هجا نها امادنه تکتنا گنده ایسکانه و می در باسی گند ببین چندک دن بری کو ام در باس بن جبر کو ادی بهار قدیه و هاوین جهاتیه وقت درونان ایسکایم نها حوالک جمنه کوج گنده ایسکانه ام پیشی هفدوناس بکن و دوره دربار جیانا گند و درباری و چاندنیا کو کرنه ده چندک صحبت بکن که کو مرحبا کا پیشی خو مبدا ناس کرن از زکی جیسکانه مه که زکی نها ناف عردن نیسکا درون لبری کوم در باسی نیسکا بن هینم نشونه گونجی کات درباره گونده ایسکانه ده جمره چند تشتاب بجه گونده ایسکانه گوندک چوای چند مالا پکته لکویه گونده ایسکانه شیس ماله و ام لورا işi hayvan adakın çiftçiliğe uğraşmıştım. Vay oyuncu duyunum zamanı niska adçının. O geçim ama perevili ser hayvancılığı. O ser embezin çiftçiliği. یک خورا پمود چنین یک دچنین جد چنین یک نیسکاد چنین و در بازمون همش بیاویه و گنجی در دوره شیست یک ماله و جان همه ور در بازه بود نه گنده و چقاس وقت آوایه گنده ما 86 دا آوا بیه و وای دکی 35-36 سال آوا بیه امجی لورانه و جی کو هات نوی گندی و چاوا بریار دا گون لویده بجیبون بلوی ام کوچر بون حیوان ما بو پز ما و ام دچو زوزان ها و ام دچو ازرمیجی ام هاوینه دچون ازرمی و زوستانی جام دچون اورفای ما حیوانچılık دکر ذاتی کوچری کوبون کوچری الازغینه و yerleşme mesela belel ام هنا فراجي ام لفرانجي nüfus ama inan ser elazığ yani künyemel elazığ. Ne tiştek balkeş got yani tego em koçer bun yani dema koçer de gotin kese gulci xona seknin her demsal ci xod guherinin ligor xurtbuna pez bu jiyana pez hin çetir be şekle gidin berdam bike her tim cid guherinin ve yani bir yere pırşoreşger girt yani un bicibune ve çe bu sebep yerleşim bun ورا عرض دامه خانی دامه جبری ما حیوانچılık ترکر o پروی جندیک سخنتی درکه دل زوزانا پر ملت جیشت جبری ام ساکنی و ام دهنه چون yani dema nu un bicibun un edi neşun ciyekdin yani hestek çavun çava almin vej yani seri avul da پر mezor bu yani millet yani evuk ne dikir millet dağına o peyda ya em jibun yani yerli Diyarbakır em kuvar saydı em jibun işte cibej alqin na o nisk çandına isal nisk çavanın valla nis başın yani başın yani em jim memnun elhamdülillah rende yani
او هر باش نه تماشاوان نجا به بیچاره رژیم چند دیمن بکشان دالیش برکو بیچاره خرابوه درونا نیسکاجی نیوجو مای امی هول بدن گر کو بگیجه برنامه امی بهفره بویرجی چند حب دیمنا بکشین و چند تشتالورجی ببیجن گر نه قدجی خو انشالله ده خدای بگه بقده پر سخندیا می مزن تیاتون انشالله انا در باز بس باشه که زکیم سپاس دکن شترت بجن خاطر راتنه پر تشکر دکن سağ olasın خودش و راضی به وی خاطر ده تماشاوان هجام مگو بیچار خراب بگن همجی جویا سود وردگرن هاتنه بن سیا بیچاره رو نشنه به حواله گیرم باخفن پیشی میناس بکنه که کا خود مبدا ناس کرن پیشی ناوی ما دیسکانی ما ام کوچرم بیرتینه ناوی ما جگرخونه امیرو هاتنه نیسکان براب دکن و اونجی سر چاوار هاتنه خودش و راضی به سر چاوه مرا هاتنه باشه صاحبی سپاس که جگر خوین نهات ملیف جی دانین پیشی ما اف ملیف بگیری چی تین هنگیش مرا بحث واب که ولی ملی ما وی گاوا میچینش خورا دو شغلن وی داری و ملی ما وی گاوا بیچاره ما خرابیه و ما وی گاوا سکناندینه بنده بیچاره نه بیچاره ما چی و امی ایشالا دست بکن امی بشغلن لگوند جبلی و چاندنی جیانت به چه رنگی دوام دکه تا چه دکی چه کاری دکی ولی ام ور کرنه ام گش مال بیشن تنه دیه میزکی بده سرگش عملتی گش بیشه و ایش تنن و ویروز اجدر کتیه و ام دیگه ایش کی دست من ناکه ام ده مال داد سکنن ایش کی در که ام درن و حیوان ما ام به حیوان را مشغول دبن و یعنی ایش دست مدادن ام درن خورال جی کی برپس به یعنی ام ایش کی هبه و ام خورا درن دکن ام تین مال چاقت ایش در که ام درن یعنی بخیده باشه تماشاوان هجان ها جواتک الویالی ما جواتک جلویالی ما وشکره که دبیجن دنگه جگر خون خوشه دبیجن دنگه تا خوشه yani وای نورماله دل نزمی جیته کاش مره استرانه کی بشه ام سترانه کی اون راتنه وی درا سر چاوار راتنه استرانه کی بشه ام بهتر بیجن بخیده ام بیجن چمه چمه رندام چمه 25 ساله لبنداتم وزین لسر سوزا خومه وزین لسر سوزا خومه وزی بارکم وزی بارکم وزی مالا خوال فر بارکم باوت تیزان تنه دایمن وزی تبروینم لخوا مارکم وزی تبروینم لخوا مارکم هینه هینه رندام هینه وره رونده مالا منه باوت تیزان تنه دایمن وزی تبروینم لخوا مارکم وزی تبروینم لخوا مارکم ساعت تا خوش یعنی بلا اف استرانات جو هنرمندن پوپولیستین قرار وره ام و استرانات دیاری وان دکن لی دو استرانه ده اف کیه گوتوه دراوینی تل خمار دکی والله وای 14 15 سال زوجیمه بیاش بله دا از گیش بومد گو
وجوي جيشتيا ما حيان في دري ورتمي دا قليم مداي ديماكي بلي هبي تشتك لوما يعني لكي دبيجن ايفاري وينا حوينن ولا هي كون بابني منا حبينا كون بابني إباري منا حبينا دكا حتى بي وشاندن جيتي ايفارا كار بياري مالي ولا تشار بكم دا مجبورة مهر مالي حناك الجيكي براستيج دنگه تفر خوش بو ام سپاس کن دنگو دل تا ساغبن خديش ورا جوي سباز كم وسر شافه مرة هاتنه خديش ورا زيبه والله بخير سترانا ما تشاب ابو دا وصاحبي جالك سباز كم جوا تشكر لك abi خاطرته galaxy بله تماشاوان هجا نهادی سمشخور جوات کوم کریه بدایگا بسرا و آپ محمود ره مشخور صحبت کی پیک بینن نها مگوت گنده اسکانه گنده کی کو شینی نوې جکوچریه تنه هر وها امجید و چرچوبه صحبتن خوجی هن اکیل سر دمن بوری بگن پیشی مجدایگا بسرا فرس بگن بکا د کوچریه ده بریوانی رولک چاود لیست دای مرحبا وقت مگوت د کوچریه ده بریوانی تشتک چاوه ولد تشتكي باشو يعني بما خوش بو بما باش بو دي ماج دي خواه كرو ماج دي خوانا هكرن كون كوچري ام دچون شرف ديني بهاري لبرا بحيوانا دچون مروب رو داني مي خود دوت بندر لي كر برخي خو برداني ما ام دگو هوز ما چو هوز دکرن ما چای شوانا را چه دکر دخوارن ما ریاد سوالا رو بار دکر ام دچون جي كده ام دچون شرف ديني إجاكم مهك بهار قطو ميد برين وسيجي توبتون مهك هافين دشو بخ دبرين دای دما دویجی حضرت دوا روزا وسا ده خویا دکته مريم وانا لوي يعني از دويم قاي چه إنسان مني شيرين لوي داري هلاني وقاكو شرابين كاب بيرام من او وقتا چمكي او إنسان وي شاغي ماگش وندا كريه باشه وگاجیل آپ محمود بزیورن آپ محمود نها از او کشته پرسم دما اون جیه کی دچونه جیه کی او رویتیا و بچرنگی دمشیا وی رویتیا ما ام بالبحسبات شو ام الهسباس واردون ام بيجي ام مدغو شيني ام بيجن 10 kilometre 5 kilometre 6 kilometre دوری هفبون ما بگوت انترن هسب herkes هبون بینگی و هبون bal dikrin, efsar dikrin, suar duvun da çun, disafet geriyan dağıtın. İşte gelelim ki revitiya dur buna şu vesayeti bu. Yani le şerefdin ve şayel zozana vesayet tune bu. Re tune bu. Genel evan be bergiram haspa suar duvun da geriyan şfara. Davet be haspa bun. Tazayı hevnaciya biçan be haspa duvun. Be misafiri tebota terim ziyaret ya risipiki mervati ki akraba ki be haspa bu. چون اتنا مگش به حساب بود این هر کسی که حساب وانه بینک ام بجیم بینک که هر روحان به ها اورغه بمده گو ها یارم روحان به لبر مالی حاضر بود وک وسایت تی آنک تو عربا خاطرن دوی داری تشکی دوت اما رادو کلیتی لی خص واردو تره ایماجی او حسابا لبر مالی حاضر بود راست او قاس بیورایی گران بود شو بیوی iş revan nedir şu ام نها ببیجن ام لچیای سیپانه نه دمسال بر بزوستانه و دچه ام بر بقرج داغ ورن چند روزه ده به پیاتی لگور وی دمه ده چند روزه ده مرف کار بوره به مالی ویان به مال yani tev ne bhavre dahat beri penci şes çend roja dedgiş en azından 25 juiz memleketi em dahatın vura Diyarbakır Kalışdağı. Belki salih mehkiş devam dikir. 25 mehki روی قاسی امبیزین kilometre ana ve çağımını zani kilometre ana روی قاسی ne 10 kilometre ridatın 15 kilometre ridatın روی belki 20 kilometre. bu evar bena xo vededan var ne nirvo seris ve zuradun bardı kirin. Çarpın saat rida dağıtın avan saata beri avan saata dağlanın
icabı kırana çadıra xwe kone xwe vedigirti icabı ne kırana li pasê diman ve şevel hür raketin serî swê bi şev serî bezê wan heywanê wan bi şev dihat û serî swê işte radu îja mala xwe dîsa bar kir koşbarkî dîsa çûlcikî dadanî. Me got şerevdîn girêdayî ku ye li ku dê dikeve? Şerefdin bağlı mantıka Karlovê û Ganî reşê. Kanî reş Sulaxa Vartu diye üçgenî dayı. Şerevdîn bi xwe çiya ye? Çiye ev jî mantıka ki em bêjin vî aliyê dibêjin Terika. Terikan dibêjin aliyê hênê ra Terika. Li vir jî wê belgera dibê Şerefdin. Karlove Vartu Sulaxa. Dibê ara her şey qeza dane. شنو عم بتشوني باغليه قارلويه هم ارش برشامه سولاقو ارش برشامه سولاقو هم ترى Goliye. Neci Sulaxa bun. Yani nec derken disa 2 saat nif 3 saat am piyati be espa dağıtın. 2 saat nif 3 saat adişan piyati be espa dağıtın. Yani qederekî bilind bû. ري بلند بو خوش بو بكنكور بو باف بو يعني خوش بو جمره خوش بو Dayê dema dibêje jî hesret ava roja wisa. De xuya dikete de. مريم ما اللي يعني از دويم قاي چه انسان من شیرین لوی داری هلانی وقتا کو شرابین که بیرام من او وقتا چمکی او انسان وی چاقی مگش وندا کریه او انسان ما وی چاقی برای منا بابی منا هر کس کی ما مثلا مالا برای متی پیش جابی مکو قصا پزی برای مهو برای مه هسپاوی کعیل هاو از میزارک میلو الحیات تونه تشتک تونه پر کم یعنی پر جمره زورتی گرانتی بابی موار غزوری موار گشتک ور مزنی ما گشتک ور کس کیلو الحیات تونه یعنی او کم پر لسر یعنی پر به ما خوش بو یعنی ما شیرین بو ما خوش بو ایرو مگش وان داکن اوی سانات تونن هم کی مریات عادتی ورنه نه ورگی Meriv dema bîranînên xwe difikire. چی یعنی ها هم دخواد فکریم که میزه او کس کی متون او چاقی ایسانی او حیاتی کلی حیاتی و متم و حیات دکرتن تبوت Baş e em jî spas dikin ji we re ji bo va parvekirinên we belê temaşavanên hêja bername me ya geştiyar li gundê Îskanê berdewam dike. Dayê merheba navê te bi xêr? Navê me Koçerê. Koçer, dayika Koçer. Navê te navekî balkêş e bawerkê tu jî li Zozana hatî dinyayê. Ela aynı zozana em ciyayê Çavuşliyê sekenîne. Em Ciyayê Çavuşlî li ku ye? Çavuşliyê li Erzurumê. Zozanên Erzurumê. Em Erzurumê geryanê, me pezdotiye, me bêrî kiriye, me pendir top kiriye. Me herî şekîrê birêm. Niha hê jî tu wî karî berdewam dikî. Germe em gine xweşin, em îja heywanê bêstiyê xwayî dikin, em diqayîne zozana kes me bernade. Yani ku te berdin tê biçî Zozana. Welem terin, bernade. Baş e. Niha te heriyê şiv didî çawa dikî? Em herî şev dikin cilan ser raz kevin. Doşeka çê dikin, mîndera çê dikin. Çê dikin, mîndera çê dikin, balîfa çê dikin. Yani sanatê me jî ew e. Erê wele melkiya melkom vedigir birem em bikonan da rû deniştin wer xweş bû kawek avraw. Nabe wek zaroktiya te gonara derbas bûye yani ya min jî derbas be jî bixanî qayîl nabe. Erê wele wer bû birem. Niha ev ji bo çi ye te got ji bo doşekê li hêfê balgî ve Eyn balîfin. Em balîfin din ber serê xwe. ev herî salê carekî tê vekirin tê şuştin. Tê vekirî em di şon qilêr dibe tedî germe xwezan di serî îsên em tim germ vekirin. Niha ev herî ya heywanên we an we kiriye mesela wê çi ye? Wele me yê me malê berê me ku pes xwedî kiriye yê wî ye. Yê natin. Nam lê heyanê devê xwedî dikin. Qeydeyeka şivdayîna vê jî heye şiva te jî li wirayê ka şiva te çû ku? Yani divê ew şiv jî taybet be an. Erê wele aşiva min ji we birêm. Niha ev şiv wekî din bigêrî çi tê? Wele şiv çi dikin em şivê pê herî şiv dikin û em dikin layfa. Erê baş e dayê li gund di ewkê de dema tu nû hatî gund berî 40 sal vêga tu rehet elimî? 36 sal em hatine vî gundan. Koçer û em li çiyan li Erzurumê li deran digeriyan.
ما كون فاق ما رازلاني پردی امی جاتن فرا راحتیه داد ام تایدونه راحتیه جی تدبیجی دیساز دخوازم هرم یعنی نعلمی هاي هرچیان زوزان خواشم بریم اره والله ولا وسایه ورجعنا برا فطرة وتم باشه النویاته ام تورنامنه نویاته اره نوی چیه یک نوره یک نور مرحبا بمرحبا یک نور تو قیوه زده وستان دیه اره والله تفیش شویش بولی دانا زاروکا جی بکار ناینی نه ام زارو کنا خینه ام نکالی خینه دا ما این کازاریا خینه دا و زمانی لخستنی چیه ما این کازاریا خینه ساعت خوش باشه دای امجی سپاس دکن جدارت بجم بخاطری ته رازیل به و غربه خواهی تابیشه و خواهیش به رازی بریم آبی سپاس Apo merhaba, em dikarin te nas bikin? Babay Topal. Ştara dibêjin babayê Topal. Yani ji derva ve dema merov sat bêje hinekî navekî tirsnak xuya dike sebebê çi ye? Sebeba wê sakatiye. He, ji ber wê. Erê baş e. Anada doğma sakatım. Ji çêbûnê ve tosayê. Erê. Xude selametiyê bide. Amin. Na, li vî gundî jiyan çawa derbas dibe, ti çi dikî çawa dikî? Valla hayvan mayvanla uğraşmıştı. Gede uğraşmıştı. Yasemin çüye. İhtiyarım, ne kanım. O bindestim. Çima tu bindestî? Yani bij gotina dawî bigirin, te got bindest? Bindest çiye yani ez nikar ravım perunum ravım. Evet. Erê dema temen bi pêş de diçe hinekî nerahetî rû dide. Nexweşiye, nexweşiye. Madem gede hene bila ew kar û bar bikin. Ew dikin hem nikanım ya. Wez bi heywana re jî mijûl dibin? Na, hayvan dikanım. Çawa jiyana vî gundî xweş e, bi te xweş tê? Rinde. Têkiliya we ji hevalên wê gund çawa ye? Nas û dosta. Baş, Hûn bi ser hev de diçin. baş. Baş. Hûn wek berê êvara li gel hev dicivin. Na. Bana xweşî ketê em ne yasak e. Li gund jî hûn dernakevin derva. Tek caran, yek caran. Carê derkevin bêna we bila derkeve biçin heya beravê. Duy yasak e. Mal gundê wekî we bigire. Na. Gundê me rinde. Niha tiştek adin. Li gundê we pir darê tuwe hene. Yani çima ne darek din, çima dara tuwe ev qaçandine. Sava xêra xwe. Herkes dixwe. Yani ji tuwe pir hez dikin bawerim. Erê. Baş e, tiştek din tu ji me re bêjî heye? Na. Çi bêjim ez? Xwedê derece we mezin ke. Ew bixwaz. Xwedê ji te razî be. Sağ bî. Spas. Xatirî te. Merhaba, kam dikarin we nas bikin? سر ساعتش خیراتی Navê we bixêr? ناوی مسافرت Serçava. Niha wek jinekî û ji vî gundî çawa dibînin, gundekî çawa ye? ولا گندی ما پر خوش گندی ما چای گندی ما حوی آوا ما کی من ریا ما چیناوه سال کجا یا ما تنی میتا و ما تنی درزی کی سه مثلا دکتر درزی دادم ما امن کان هر خوخن گرم این کان خو هرن ام در حیا ایوار یک دولمیش گندی ما دایه ام بنده وی دولمیش ساکن حیا دولمیش تی مثلا یک گداج رابون وان گدال بروی تاوی پریشان دون حال کی پر دادن ده حیات گنده حیات گنده نمایه ولا حیات ما گنده نمایه Niha we gorê tiştekî bala min jî kişand rêya we ev cade û ev cade asfaltkiriye yedin bê asfaltin mesela her duwa çiye ev rê diçine ku dê? var yana ev riya der bajar sem ser riya me qum kirine navgunda qum çê kirine Yani çima di sokak tenê çêkirin ez wê dipirsim. di sokak wala nizam hatin wer kirin gotin rê çê kirin riya me doğru çê nekirin çawa miza ba miza av zivsanê tê ez virada nanê sêlêrê dixim tedî nan lê dixim av hema bin mira derbaz dû av tê diqewle em ba dikin em dibê wer çêkin û nizanim nayên duê em tên û tênin nayên Ava vexwarinê hûn çawa dikin av heye tê gund. Ava me va xwarinê belê tune bû
ولا بليتنا وقادش مختاري من رازو يسال مختار ما تازه چي بي پر باش رنده مختاري فقير چرد کناک آفت ناگی ما Ew jê tê. ای ولا ابجيتي مختاري ما پر باش ام دست في مختاره پر رازي نه اما مختار ده ولا از نزانم خورم اونج ور درده خوب بیش و مختار ده کناک مختارش دا اوج دسته بیتی Ez bawerim wek berdev tehl bijart ne dijbur dibêje wajî bêje. براوج ور بیش عاجي براي خورا بيجم ولا ام افانا يم دبر ميتا ما هو برافا مج افته كيمتي يعني ام نكا باخچك يافدن ام نكانن تشكي بكن روكي تدريانا درياتي سيريانا او قيديه زفسانه بولا هافين افا متنيه ولا اصور ما واي واي تشكي تنيه اما برا بلديه اشتكي گوندي ما خوش بو حوكي Yani divê şaredarî hinekî zêdetir xizmet li vê de هري bike. ها برا خدمت Erê rast e. Niha têkiliya we jinên cîran çawa jinên li gund çawa. ولا جينار تر جينار جي عين مين عمد ويجن قش ويجن كشك بلديه بكتنا گوندي ما خورا ام جي بچان بازار باتانا انا ما ايشي خو باش كرانا ما جا سمسري مانگي خو چيلاگي خو بدوتانا Ketina şaredarî ya gund erebe were here ne عربات درد عربي سمس عربات گوند هاي عربات جاري سوي در جاري فارتي اوه سمسا نخوش كم گرا كان خو هرم rast e. Yani dîsa baş e gund zêde ne dûre ji bajêr. Ew jî aliyekî baş e. باش ولا گودی کسی غریب تو نمگش که او که ما گودی فقیر چپ اوج مینام کاچر اوج مینام قصه کن دو براور نای Baş e. Em jî spas dikin ji bo va parvekirine we xatirî we. اوغر سر چاوا راتی سر چاوی من راتی Spas. Belê temaşevanên hêja niha em hatine bin dara tuyê me hinek tu dane ev. Vêga me ji were behsa pêvajoya van tuyan bikin. Merheba ji were ka pêşî xwe temaşevanên me bidin nas kirin. مرحبا سرچاوا ناوی من نجدته امش لیلای Serçavara اون dîsa. سرچاوا Erê. راتن Ev jî arjîne yadincî ranaye. Ez we bêjim. Belê niha em hatin me tu dane ev. Me berhev kirin. Erê. Pêşî em vê pirskin li gundê we çima ev qasdarên tu hene. داره تویا آوه هندک دخوازن جبوی پر تو داجون فقط ایمانا پر تویا اوگ ناکن یعنی جه تشچه ناکن مگو ای سالا میزه کلب کن بکارن سه امی دست بگن ایمانا گش دکیون حیوان دخوان چچهلک شامک دخوان گش وردارن یعنی Na Ziyan. me şivekî pir mezin janî bû yani ji bo ku em berhev bikin. Yani şiv çiqa dirêj be ew qas zêtir meriv de. اوقاز باشه چقدر زیده به مزن به اوقاز تو تجنینی تی توپ کرنی Li vî gundî şiv jî navdarin, şivên hirî me dîtin, şivên tuya me dîtin. ام خودی کوچرن ام دا شف هنن امی ناف پزن ناف حیوانان شف لبامه هنن جبوی Rast e. Ez vêga jî ji we pirs bikim ev tuyên me berhev kirî. Wê çi jê çêbe? یا توی حشیه چه دبه توی دمسیه چه دبه رچالی سانجی چه دکن Dimsa tuya çawa tê çêkirin? دمسا تویا دوانا دبه هل دچنه ای تمیز دکه ستیل کی خشخانه کی دکلینه و دورا سزمیش دکه و دورا جاری ده سر دکلینه و هفته کی ده روزا ده برتاوی سبه واره تف داده آوی قیده زاد بوجا دکه خشخان Ev dimsa tuya bû. Niha jî rîçala tuya işte pirskim. Rîçala tuya çawa tê çêkirin? مکچه نگیری اما Nizaniye. Hûn zanin? نه Jî nizanin. Başa îsal nû ne bicerbînin ez îsal bawerim. bizer. Erê. Niha tu hişk ji bo çi başin? Kî ji wê bersiv bide? ولی توی حشک اما شیوی یعنی شیواوی چه دکن قورینن پرخوشه Yên hişk diqewirîn, diqelînin. آره اما دکرون و دقیقا پرخوش دبه Xurî jî dixwin ez bawerim ji mîdê jî pir baş e ji gelek nexweşiya. نخواه علاج دوری Baş e. Çawa tê çêkirin, çawa tê hişkirin. Hew em datîn serban ber tavê dimîne hişk dibe. Çawa dibe? لبر تاویجی اما پر گره نه یعنی ام بیجن تاو دو سه ساعت علی خو حکی دستیه دابه جبوی کو پر نشوت او گاوی نرا Erê. پر تی ویتامین آوی نرا Erê. Niha me got qelandin, têne qewrandin. Meriv çawa qelîne xweyê mê lê dike, pul bîber lê dike, çawa îs? نه نه همه تو دشو توی حشک و تو دکه خشخانه خو هندکی آوی دکی و یا لیزه ها دبه دکه رون درونج دکی تابی دکه رون و تو دخو
İyi tişteki balkeşe yani tüyen aşk. Ere başa. Arjinji ve navbere de ketiye ser tuğa kaderek tu xwarin. Arjin çima te qas tuğa txuy. Ne zanım. Pır xoş. Rana te çima tuğa na xuy. İşte sol gibi düşman tuya naxa rana. Ez bawerim dixweş ji bo bersivek ew ne de divê jê hez dikim. Baş ji bilî û li gund çi karî dikin wekî din? Valla hemşe hayvan dikim rême. Pes xwedî dikim, bestî dikim. 3 me, 4 me, 5 me xwedî dikin û difroşin. Kîjan dem sala û xwedî dikin, kîjana difroşin? Valla yani ew gawî tune. Zemana ew tune. Kîçaga tu bigre tu xwedî dike. Ama yani berxê ku em bêjin tu jê menfaetê bûn hani zêde tu kar bike ew hewkê hewa sar da dağ baş çê dibe. Germê de heywan çê nav heywanê bestî. Awa. Baş em jî spas dikin ji were dibêjin bi xatirî we mala we ava xatirî we. Belê temaşevanên hêja niha jî em li ba kekê rûştîne wekî wê ji dît bernama me zêdetir li ser jiyana koçeriyê diçe ji ber ku gundê îskan gundekî koçeran e ku 35 sal vega hatinê de niha jî em ê dîsa li ser vê mijarê berdewam bikin em hîn bûn ku gundê îskan ji eşîreta bêrtiyan pêk tê niha me pirs bikin bêka eşîreta bêrtiya eşîretek çawa ye û têkiliya wan çi qas xurt et nav hev de? Aşireki mezine yani de nava hevda Germanya mezede ye. O 35 sala va gundaş xalvederi avabiye. Belem koçer bu. De çu zozana. Em be şeref dini çay bingole yani çeşitli. Jiveren dikarın çunu Urfa jwa zivistane. Niha tişta ez dixwazim bipirsim hinek jî wiha ye têkiliya we van endamên din yek û xwe wek bêrtî dihesibînin çi qas xurt e ez bibêjim bihêla bismil ve xurt e bihêla ez hênê ve xurt e lê bihêla elecîzê ve lihêla meletiyê ve çi qas xurt e bu are ûn hevdû naz dikin Ama aşir olarak em zêde hevedin nas nakin. Yani akraba olarak aşira bertiya em zêde hevedin nas dikin. Hala Elazığê be, hala Bingolê be têkiliyê me zêde di nav hevda hene. Hem dikarin dişin taza yazê hevede, em dikarin terişînê hevede. Yani em têkiliyê me qut nebûne. Ji Avrupayê çûne jî gelek qutbûna me çê biye car de têkiliyê me tev heve ye. Niha yekser kesekî li ser navê vê eşîrê ku biaxive gotinayî bê guhdarkirin kesekî bû rengî heye? Ya her bavekî da insanek heye. Yani her bavekî da insan em hîna mezinê xwe rîsipiyê xwe em hîna taxib dikin. Yani her bavekî da insanek heye. Em bibêjin yanî yekser tune lê Yekser her malbatek her bavikek rûsipiyekî ku guh dide gotinên wî heye bûya wayî. Erê baş e. Niha têkiliya we bajêr çawa û ser Amedê ve bi çi navbera diçin tên ji bo çi diçin? Vallahi karê me heve, karê me em bêjin nüfusê da be tiştekê ve karekî me heve em ji xwe diçin Amedê tên wekidin ciyekê ku em biçin tinê. Niha hûn tev jî geh çêleka geh mêşina xwedî dikin ji ber va jî mas û şîr çê dibe û wa jî dişînin Amedê ne wisa? Serê sibê dolmiş tê vê derê em mastê xwe dişînin Amedê û êvarê satilê me boş tînin nesîbe qismet çi we. Yani şifêrê dolmişê bi xwe vê pêvajoyê pêk tîne ew bi xwe diçe Ew bi xwe diçe em pêra naçin. Yani ew dibêje îro ez bidim filan dikanê îro bidim Dukanê wî belliye standart dukanê wî belliye. we diyar kirinan wî diyar kirine. Wî diyar kir em jî pêra çûn me diyar kir û serê sibê. Güven tedkarî bidî vê dikanê. Tabii aynen öyle. Bûya wayî. Tenê maz diçan şîr mîr jî diçe. Ara yek ku isteka şîr hebe ev şîr jî bibe. Erê. Ev şîr jî. Baş e. Ji bilî heywan xwedîkirinê û karekî dîra mejûl dibin? Vallahi li vê derê zad mad heye. Hindekî li vê derê erdê wan hene hindek tune ye. Mesela ye şexsê min bismil heye ne li vir tune ye. O yê ku hebe ew hindek îcara didin yê ku îcara nake ew xwe re çandî madinê xwe dikin. Niha gundê we nezî avê jî nezî Dîcleyê jî lê nizanim ji ber koçerbûyînê ji çi em dikarin bêjin koçer ji avê hez nakin yani kes behsa avê nekir ne ku em diçin masiya dikirin.
Ya ana mesleki insana çıba ve em ere nave me koçere ana zozan ben her işkar kirkim fakat ve deri masyan yeki ku biçe diçe yeki ku naçe Lezede naçın ama beje qed naçın. naçe ay ulo ya ulo Ya başa ki rüştiyam jwara jis spas dikin. Dibejin xatri ve. Oğur ve serçave men. Bere temaşevanın heja. İroji em gihiştin davya bername xwe. İro em li gundê İskanê yê girêdayî navçeya Sûriya Amedê bûn. Gundê İskanê di 1986 de ji hêla koçerên Bêrtî an got bi navê din Eşîra Bêrîtan ve hatiye avakirin. Ev gund ji gelek hêlave naş be gundên vê herêmê. Bi vî awayî ew jî ew e ku beriya ku gund were avakirin ji hêla rêveberiya herêmê ve ji bo kesên ji Efganistanê hatî xanî hatine çêkirin lê piştî ku ew jî ji vir derketine koçerên Bêrtî hatine li vir bicîhbûne. Ev bû 36 sala ku li vir jiyana xwe berdewam dikin. Her çi qas koçerên Bêrtî dest jiyaneka nişteciyî kiribin jî formên xwe yên koçeriyê bi şiklekî hinekî piçûktir li gundê İskanê jî berdewam dikin. Belê me hewl da em dîmenekî ji jiyana gundê İskanê îro bînin pêşberî we. Em hêvîdarin bernameyek dilê we be. Em vê bernameya xwe jî li vir diqedînin. Heya bernameyek din bimînin di xêr û xweşiyê de. Dem baş.